раманд ва ҷуфти навбатӣ акнун ба майдон омаданд. Шодмон Ризоев бо Муҳаммад Иқбол Тошев. варзишгари ноҳияи Моминобод вилояти Хатлон. варақаи тӯҳфаи бачаҳо дадахон ҳар ду як таки сабз доранд, ҳам Муҳаммад Иқбол ва ҳам Шодмон Ризоев. Шодмон Ризоев соли гузашта дар ду майдон бо Муҳаммад Иқбол гӯштин гирифта буд. дар ноҳияи Нуробод майдони гӯштингирӣ ин ҷуфт бо ҳам қувозмоӣ карда буданд ки рақобаташон мусовӣ анҷом ёфта буд. ва ин навбат чӣ кор мекунанд? Ки муваффақ мешавад то ки ғолибиятро ба даст биёрад? Шодмон ё ин ки Муҳаммад Иқбол? фишороварӣ аз ҷониби Шодмон Ризоев. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ Дилшодзода Алибек ҳакамӣ дорад. кӯшишҳо идома меёбад аз ҳар ду ҷониб. Шодмон талош карда истодааст ки мавқеияти хуберо пайдо кунад ва дар муқобили Муҳаммад Иқбол арзанда ҳунари худро нишон бидиҳад. ҳаракатҳо идома дорад аз ҷониби Шодмон Ризоев. соли гузашта дар майдонҳои гӯштингирӣ Шодмон Ризоев дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи овозадори Чилча ва инчунин ҷамоати деҳоти Кангурт автомашинаҳои сабукравро ба даст оварда буд ва ҳунарнамоии ин чеҳра ба ғоят барои мухлисони гӯштингирӣ гӯем ки қобили қабул аст. ҳунарнамоии ин чеҳраро қадр мекунанд ва албатта агар имрӯз ҳам барояш муяссар шаваду гӯем ки агар мавқеияти дурустро пайдо кунад, партофтҳои ҷолиберо аз ҷониби ин чеҳра мо хоҳем дид. Шодмон ҳаракат мекунад, кӯшиш барои ба даст овардани пирӯзӣ. барои ин ду чеҳра аз ҷониби кумитаи тадорукот тӯҳфаҳои арзишманд ҷудо шудааст. аз он ҷумла яхдони гаронарзиш ва якчанд тӯҳфаҳои дигар замъ шудааст ва ин даври аввали майдондории Муҳаммад Иқбол бо Шодмон аст. шаҳри Грозниро бо як партофти ҷолибаш ва ҳолати удержани дар Бухоро ноком кард ва дар даври баъдӣ ангушти чапаш шикаст ва ҳамчун собиқадору ҳаракатҳо идома меёбад. Шодмон кӯшиш мекунад ки ана ҳамон маҳорати олии худро нишон диҳад, вале ногуфта намонад ки Муҳаммад Иқбол ҳам ҳунари воло дорад. дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 унвони қаҳрамониро дар вазни то 95 килограмм ба даст овардааст. Муҳаммад Иқбол Тошев ин чеҳрае ки барои мо нишон дода мешавад. паҳлавон аз вилояти Суғд, ноҳияи Мастчоҳ. шумо ба гилеми اون طرف را بید بچه های باخته شده را این طرف برید دادخانو که جهانگیر خوشید به هر دوتون وقت اقبال سعادت عبدالله سعید خوجایف توفه این بچه ها را معلوم کنید یک خلدل که دو قبطه ارزشی معلوم یک ماشینه جمعشویی توفای هر دو بچه‌های کوشش‌های ادامه می‌یابد. باز هم فشارآوری‌را ادامه می‌دهند. هر دو در تلاشند که موفق شوند. شادمان از کمربندی رقیب بسیار هم خوب داشته است و حرکت می‌کند و محمد اقبال را دوشانه زمین می‌آورد. پرتافتی بسیار هم
عالی از جانب شادمان رضایف و همینطور شادمان اولین پیروزیش را در میدان امروزه با قید میگیرد. نوارهای تکراری را هم متوجه میکنیم که چگونه شادمان رضایف حرکتی عالی داشت و رقیب را دوشانه زمین آورد. بسیار هم پرتافتی جالب، بسیار هم حرکتی عالی و دیدنی. همچنین صدرالدین عابد و بچه‌هایی که معرفی کردیم سابقه‌داران خواهش میکنیم که شما نزد بلندگویک بیایید. در این منبر شما را انتظاریم. یک بار دیگر با توجه از طرف دست راست داور منصور رحمان استاد ورزشی درجه بین المللی